Media friends rokno norok saimano जों 13 तारिख जानुवारि हांरायनि मेला थांमानि साल आदिनो सिनि तिफ्रासा खरगनाय कलेजनि इफाइ कलेजनि फाइ दंफ्रु बंनि मालखंगै फाइ दंफ्रु बरनि मालखं आसमसा हामियां थांमाबाय बंनि मालखं लामा वकजाखा ठीक आजरावनो चीफ मिनिस्टर बाय बिनो कनबाय फाइका आजरावो ट्रैफिक पुलिस रok chini chini tibrasa student rok ik fai ni fai tongmani angel riang tai obijit de burma borok no tai bongni malkhung no tlangai borok ni traffic bau no tlangkha tai a jaga o tlangai kwbangma kok hamia sawi chini bisingo naslemo kok tubuwi obijit bai angel no borok belai kheno bukha tai private parts a jaga rogo belai kheno buwi borok no dokuman rakha aro tebo satai klayo je borok aro jati bai jati nanglai thoto amo hake kok sawibo tai nang tiprasa nang tribal honibo borok samani tongo abo belai kheno hamia kaisa police proshashan ni ngai traffic rokni responsibility tamo borok kuno jaga kebo traffic rules violate khaike angkai borok romui fine khlai ba gari number bai khai sei koto rohori court ni notice thangai borok a problem no solve khayo kintu chongo jaga nukjaga tamo chini as a students khorok nai no borok romui klangai jutke bukha borok ni ekdom 3rd degree torture rakha jeta apo bongi samu oro chung sanamo somokha amase am haijorabo TSF ni activist rok thangai sawika tai borok bo angel bai obiji borok bo FIR lodge khaike written complaint rakha pheba a sal ni simi 13 तारिख ni simi tinisak jora a FIR register khaijagya aboni bagai chung sanani muchungo tamo reason je FIR yachagya ba registration khlaiya tangi GD entry khlaiya abo chung saimanani muchungo tai Kishore Banik traffic police Kishore Banik tai bini je tongnai borokno grak registration khlaiya tangi GD entry khlaiya abo chung saimanani muchungo tai Kishore Banik traffic police Kishore Banik tai bini je tongnai borokno grak law tui khai borokno sasti rnang tong tai TSF demand khayo je Kishore Banik tai bini tai borokno immediately borokno chakri ni ses khlai rnani ungtong जों अबनो सायो तिनियाव जागा जदिनो खोना सानदे 3टा दीपर खेगै 3टा नि बिसिंगो चिनि जे FIR खालामनि आबनो रेजिस्टार खालाया हंखाय जों बाव नंनाय जों मानदेवो जों सारा त्रिपुरा स्ट्राइक खालामनि जों बाव नंनाय आबनि परिबो जों नायनाय जदिन आम हाय सुदु अबो काइसा केस या चिनि बररंग साकाओ अमाके एट्रोसिटी संगै दंमनि आबन बागै त्रिपुरा गभर्नमेंट नो बिप्लब देवनि गभर्नमेंट नो आं अबनो सानानि मुचंगो TSF नो तिप्रासा रकनो पुलिस बाहिनी ट्रैफिक बाहिनी गुंडागिरी बाइके TSF नो सेस काइमांगला TSF दपन बागै सामु थाङै थानाय तिप्रासा रक दपन बागै सामु थाङै थानाय आबन बागैनो जों तिनि अफ प्रेस मिट अबन बागैनो माखायो जे खोना 3टा दीपर 3टा नि बिसिंगो चिनि केस नो FIR रेजिस्टार खायाखाय जों सारा त्रिपुरा बन्दा हकनाय सोमबार 17 तारिख आसाम